عیسا لسر جیای زەیتونێ دعا دکێ. عیسا دەرکەت وەک هەرجار چوو جیای زەیتونێ. شاگردێن ویژی لەپەی وی چوون، گاڤە ئەو گەشت وێ دەرێ ویژ وارە گوت دعا بکن داگو هون نەکەون جەرباندنێ. ئەو هەما بێژە بە دووربوونا ئاوێتنا کەڤەرێکی ژوان دوور کەت و چوو سەر چۆکان و دعا کرد و گوت یا باوێ من، ئەگەر تو بخوازی vê kasa tehl ji min derbas bike, lê bila nebida xwaza min bê, biya te bê. Îcar milyaketek ji ezman jêre xuya bû û hêz da wî. Îsa ket ber xwedaneke dijwar û bi kelegermî bêhtir dea kir û xwedana wî dibû wek dilopên xwînê yên gir û da ket ser erdê. Çaxê got ew ji du'a xwe rabû û li şagirtên xwe vegeriya. Wî dît got ew jî ji kederê bi xew ve diçûne. Wî ji wan re got çima hûn di xew ve çûne. Rabin ser xwe û dea bikin dago hûn nekevin cerbandinê. Pirtûka pîroz İncîl. Silav û rêz û şikû birayên hêja.